Pozdrav svima, ovo je još jedan Švago Stories. Današnja tema je Današnja tema je kriminal, to je naša narkomafija, gang mafija, to su oni pretežno likovi koji vodili kadeta studu, naravno, malo ga spusti i nalakiraju, ubaci zvučnike od kompjutera, naravno, u auto i tada oni sad započi pod ručnu, vrti, to naravno, flaša, staje na auto, i sad ko je konan, ovako, to je taj pogled, sad, on taj ovako i pogleda, da će izgled hejtove sad su u pičku, da se prepolovim. I tako, o čemu ćemo još danas pričati, to je o našim izgledcima, alkoholu i drogama, naravno. Danas pretežno mrava izlazi s društvom, neko izlazi s curom. Kad izlazi s curom, to su posebni slučajevi. To, na primjer, ako se cura malo sredi, napuca, to je sponzoriša, naravno. I kad se vide s njom, odmah govore guzije, šta je nam ovo, Znači, ne piše sredana, možeš biti što veći degin. Isto tako, kad izlazimo s curom, djevojkom, nebitno s alekom, izađemo naravno napolje. I o čemu se radi sljedeće? Dođu grupa seljaka, naš 8 sati, 9 sati, 10, već je zapasala, Odi na ovo da pokrijemo jednu, to je pridu sad tu, a prije jedan drugom pogleda, to sad nas skače, tu odmah vadi se malin čakija, ovaj krenk, njega ovaj drugi izvadi još veći nuž, znači. I naleti to se tuče, flaše, leti, ali kaj da tu na tom bude, onda dođe uleti drugi, na primjer, s bratinkom, ovako, a kada mam ne crni se pođe, ali kaj da tu na tom ostane. Onda polazi pojačanje, tako reći krivni rad, kad oni uliču s kadetnom stuzom pala jedan, jak se uzme i silu. Znači, odjela moram da ti probije mozak, onda, ali kaj da to na tom ostane čovječ. U tom dolazi najsveri, brać. Naravno, I sad kaže, hajde ti izađi s curom. To ne smiješ nikog pogledat, to malo se napi odmah prilazi, nešto glumi. Nemam pomišlje šta da kajem. Pretežno. I ako odeš s curom, odvedeš je kuću, odmah to se priča, jebe se, to se krkaju po kući. Ja stvarno više nisam pametan. O čemu da pričam? O čemu? Ovdje je bilo se malo pripremama. Stvarno nemam pomišlji kako treba s curom, ni šta, ni gdje, ni kako se ponašati. I ovaj magli u sebe. Gdje možeš žarom seći pa tijela pred prozor. Šta još možeš reći o ovoj temi? Svaka riječ je suvišna, naravno. Onaj koji je bio spomenuo drogu, nemam pojma, ne znam, ne bavim se tim sportom. Jer današnja omladina od 13, 14, 15 godina, znači nema dalje od 16, to već su full verzije, to su likovi, gangovi, ono. Sam ne znam, to po parkovima se ruši, to šta je ne znam niču majku. To vidiš po parku tamo, to se valja, ne znam, tu najbolje uzeti šaraf cigar i zabiti u pičku pa da dođe pameti malo sebe, znaš. Ne znam, eto više, evo hoće neki ljudi da ih pozdravim, nemam puno, Filip Cijanović, pozdravim, evo, pozdravljam te, Hari, Ola, Mustedan, Makim u Flipu, gdje si, Hari? Keno Fazlić, Pruda, može li pozdrav za mene, može, evo, ja se pozdravljam. Jasmin Hasić, može li pozdrav, evo, može.
Petković, Srđan, a Švabo trebaš opičiti želje, čestitke i pozdrave. A eto šta ja nam, brate. Srki, brate, misli da sam lud. Duje Katurić, pozdravi me Švabo, evo Švabo te pozdravljam. Admir Busković izrka na mene, ti pobjeda nas. Eto, to bi bilo sve. Nadam se da se skontali pojentu. Šta vam Švabo kaže, nemojte se drugirati. Nemojte piti naš. Nije to još za vas. Toliko o tome, vidimo se u sljedećem klipu.